Puro lakasan ang ulit sa Iyay. Good. Okay! Labas! Labas, sasakyan. Balik dito. Bye bang. Yun. Sana all. Op, sasakyan. Masyero. Sayang. Side, pre, side. A few moments later. Yun, good. Matinding labanan to guys, kasi may pusta kasi. Yan si Jumpy, yan ang pinakanabis na player. Yan si Vincent, magaling yan si Vincent guys. Vincent the player yan. Oh, sabay utot pa oh.
Sayang. $36. May sasakyan. Daming sasakyan dumadaan. Oh, siya pa rin, no? Game. 0. Yan, shoutout win. Wash out. Aywa, was out. Puro lampas yung tira nila. Oh, shoot to. Foul pala. Sayang. Yan guys, namiyan kami dito. Yun. Nice. Iniwanan sila. A few minutes later. Hello guys, nag-uumpisa na sila ngayon. Nandito na lang sa labas. May Dayo Golf versus Golf Company and versus American Design. Yan guys, may pusta yan sila. 5 real ang pustahan nila ngayon. Matitibay itong laro nila ngayong araw. Yan, maraming tao dito guys nakatingin na manonood. Labas, may sasakyan. Kaibigan, shout out. Yan, kaibigan ko magaling yan. Ang pinaka-the-best dito sa American Design. Yan, si Dudong Brian. Ayun. Yan guys, pag may sahod kayo dyan, kayo magpadala sa National Exchange. Paul.
Yun. Na-shot nila guys. Labas. Labas, may sasakyan. Yan si Vincent, magaling to si Vincent guys. Magaling to mag-dribble yan. Galing yan. Oh. Kuha. Baba. Ipit. Takbo. Labas. Labas, may sasakyan. Yan guys, marami mga nakanonood ngayon. Nasa labas kami. Yan, ang American design dito. Puro nako po guys, puro American design dito. Mga kasama ko dito. Nanonood kami dito kasi yan ang libangan sa mga OFW.